Tinuog, tungod lang ana, di ta magpadayon pero ang Thanksgiving mamove lang siya sa date nya mahapon mo adto mi didto aron nga kining mag Bible study o nya mga pila ka oras mga gabi na muli mi dire kay para matog. Men, so di ta maglangan kay bato pag kog tangna lisuda kayo. Gingan na sa kog hapon si ang asawa nga ayaw di papekto. Wali lang gud gihapon nga bisag na hitabo sakit gud kayo man. Maglugos og kugtog. Ngayon jud ko niya ay sige gunahuna ana. Di man kalikayan man gyud mata pud sa gabi nga makatra siya ginuknog ba nga niya mahuot yang kasing-kasing kay di jud kadawat. Di ko tuo ba kadang makatugo yung mata nga si damgura ni Lord nga na bitaw nang magununa ka ba si damgura ni nya nanatanaw ko sa chat tinuod gyud kay naagi hapon naagi po yung mga chat-chat ba so gayo pero sagdi lang kay kanang ingon man si Lord nga pasalamat gyapon ta bisag unsay may tabo sa kinabuhi kay ang tanan adunay katuyuan ang Dios gyapon ang nagbuot amen so magsugod ta ang atong isugutan igsoon giuluhan ni siya og mga pagsulay sa kinabuhi or trials in life makita nato diha sa Job chapter 1 verse 20 hangtod sa 22 ingon og amen kung nana ka diha Job chapter 1 verses 21 hangtod sa 22. 20 hangtod sa 22. Akong basahon, ingon ang Bible, mitindog si Job ug sa iyang kaguol. Gigisi niya ang iyang biste unya gikiskisa niya ang iyang ulo ug nyapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Mingon siya, natawo ako nga hubo ug mamatay usap ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usap ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Last verse, og bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Ginoo. Magpray ta Lord, salamat gihapon Ginoo niini nga adlaw Lord, masimbag gihapon ka. Wala ni nalipay Lord, kinamatyan mi bat nalipay mi nga bisan ani nga pangitabo kanang padayon gihapon kang nakigsulti namo nga anoy katuyo-an ang tanan Ginoo. Munang kami Lord, samtang buhi mi amo og iyong tagaag panahon ang pagpangalagad nimo o Dios. Tabangin mi Lord nga milikay mis mga pagpakasala, tentasyon, kung bisan sa mga inganing kahimtang Lord padang nga maglig-on sa ilang pamilya, sa Sulpot family o sa tanang nga membro aning simbahan Lord. Padayon mi magdinasigay. Salamat sa imong balaang espiritu nga mag-comfort namo Ginoo. Padayon kang mahatag og mensahe taliwala sa among pagsulay sa kinabuhi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So balikon na kong title pagsulay sa kinabuhi. So, trials in life. Unsa man ning trial kay ang testing og trial ako maning kung basahon nimo sa Webster dictionary maurag meaning. Pero ako siyang gi-tan-aw kung unsa jay difference nilang duha. Ang trial, a difficult event that comes from God to test faith and produce maturity. Kining trial igsoon mga lisod nga panghitabo sa kinabuhi nga gitugutan sa Ginoo aron mulig-on ang atong pagtuo og ma-mature ta. Kaya sa musugot tag sa dili man maayo tanang butang moabot sa atong kinabuhi. Naapoy mga dili maayo pero gusto ni Lord nang ihatag, iya nang itugot ihatag sa ato aron nga kining testingan ta kung asa atong pagtuo, naa ba sa Ginoo or sa ato ang nakatunan. Amen. Or naa pa ba sa Ginoo or kining pagsulay kining gitugot sa Ginoo para mo-matured pud ta. Kay gani na mga pamilya nga wala na ginikanan, gitugot sa Ginoo aron sila mas mulig-on. Ingana ang mga pagsulay sa kinabuhi igsuon. Amen. So kaning testing sa kinabuhi, sitwasyon ni siyang gi-allow pud sa Ginoo aron nga ang atong batasan mausob. So gituyo di sa Ginoo ning mga ning testing aron nga ang batasan mausob. Pero sa trial ang atong pagtuo, atong maturity mulig-on. Amen. So nakasabot ta sa padayon ta igsoon. So ang pangutana karon nganong gitugot man sa Ginoo ning mga pagsulay sa kinabuhi. Kung ano ta magbasa sa magbase sa kinabuhi ni Job mga igsoon, ang pinakaugat gyud nganong ang tawo na ay kamatayon sa kinabuhi dili gyud ang Dios mo'y ganahan. Ang nyawa di gusto, di ba sa Genesis gitintal gyud sa kaaway nga maong nyawa ang duha ka gibuhat sa Ginoo aron nga silang duha mamatay. Di ba ingon siya ayo mugtuo nga mamatay mo. Gibawal na sa Ginoo para dili mo mahimong sama sa Ginoo. Di mo makahibawon sa maayon sa dili. Pero ang punto gud sa yawa igsoon mamatay tang tanan. Pero salamat sa Ginoo no nga atong igsoon nga si Ria Jane namatay siya nga nakaila sa Ginoo. Ingon bito si Tsa nako kanang
discipleship sila dire kanang natay mga tapok-tapok mingon siya nga salamat no kay bisag na ako ingani nakaila ko sa Ginoo. Amen. Kay usara mo gid na igsuon ang pinakaluoy mo gud ani nga ang tawo agid kaila sa Ginoo wa kadawat ni Jesus nga Ginoo manluluwas. Mo na nga sagdi lang gitugutan sa Ginoo igsuon aron nga kita magkat-on sa kinabuhi. Pero actually atong hinumduman nga kining kinabuhi dili ni kabahin baya jud nato. Kabahin ba gyud ni sa Ginoo. Gani ingon ang usa ka professor nako nga kining Job kuno gisulat ni siya para dili nato makit-an unsay kahimtang nato sa kinabuhi, unsa ka lisod ning kinabuhi sa kalibutan kun dili ato makit-an gyapon nga unsa ka maayo ang Dios taliwala sa pagsulay. Kay kining Job manggod nagisgot gini kinsa si Lord, dili kinsa si Job. Kay saya manggod ma-focus ta ba nga kinsa ni si Job, naganto siya, BI siya sa mga amigo, giduot siya pero ang tinuod igsuon basahon din nimo kuno ang Job para mas makita nimo kinsa ang Dios sa atong kinabuhi panon sa pagsulay. Amen. Nga bisag kuhaon niya ang atong kinabuhi or tagaan ta nagpanalangin sa gihapon ang Dios kanang mohatag gihapon og kadasig kusog og panalangin unsay mawala sa ato ka. Amen igsuon. Kay sumusugot tag sa dili sa na Kristiyan na beto pug ko nanalis beto nako no. Musikat ko, mailado ko sa kalibutan. Pero na Kristiyan naka kay imong mabalik ang imong unahuna bitaw nga si Lord ang gyapon ang mahimaya. Gani god kanang mag-video ko o kaning mga pastor, wala man nagito-gituyo sa amo para lang mukarta, para musikat, kundi for the glory of God magina. Amen. Si Pastor Song og iyang asawa nga Korean dito mi sa plaza atong Huibes to nya nakitaan mi nila kay mag-evangelism na sila. Insa nga, inyo kanang kuan ninyo ni kanang sa Bisaya pa ba? Time ninyo mag-evangelism ingon sa namo dili nagsuro-suro lang mi karon. Mag-evangelism sa mi kay para himaya sa Ginoo. Nga na din siya, maka-bless ba pero ang punto igsuon nga tanan natong ginabuhat sa Ginoo dili man ta i-acknowledge man ta si Lord gyapon ang dapat mahimaya mo pasidunggan. Amen. Kay iyaaman ning kinabuhi, gipahulam ra ba ta niya. Nausay mangluod ta Lord nganong inagingani ko pero tong manumduman igsuon may nuklugan gyapon nato nga tanan natong naangkon gihulam na nato ni sa Ginoo. Kung iyan na ning kuhaon di kita kabuot pero sakit gud gihapon igsuon. Amen. Kay naman tay pagbati nga masakitan ta pero ang punto igsuon sa atong kinabuhi ang Dios gyapon ang magbuot. Amen. So karon sa kinabuhi ni Job, kung imong basahon ang kinabuhi ni Job mga igsuon, ingon ang Bible matarong kuno siya, righteous. Unya ang iyang batasan naglikay siya sa pagbuhat og daotan. Mo na karakter ni Job. Nya kada adlaw daw kining ang Bible ingon siya nga dato siya kay sa ilang panahon ang pinakadato nila kay katong mga dagag kahayupan. Mo na karakter ni Job. Matarong naglikay sa pagpakasala unya ambungan og dato siya sa ilang panahon. Nya kani si Job ang karakter pud niya magsigi siya pangayog pasaylo sa Ginoo niya og ngadto sa iyang pamilya. Basahon nimo ng chapter 1 kada adlaw kuno siya mangayog pasaylo sa Ginoo, maghalad siya mananap. Unya mangayo siya pasaylo sa Ginoo kay basin kuno og nakasala ang iyang mga anak nga dili tunuyuan, mo na ang kasing-kasing ni Job mga igsoon mangayog pasaylo sa Ginoo. Mo ni heart gid niya, bisag dili iyang sala mangayo siya pasaylo Lord, tingalig namin nabuhat nga dili maayo pasaylo ami Ginoo kada adlaw gid siya ngingana. Nya nakandot mga igsoon kay ang kasing-kasing sa Ginoo ingani usab. Bisag makabuhat tag sala ang panganday sa Ginoo nga kitang tanan gyud mo talikod sa sala unya mangayog pasaylo sa Ginoo. Gani gi-demonstrate ni Lord ang iyang gugma sa ato nga bisag kitay nakasala og kontra ta sa Ginoo tungod sa atong sala mga igsuon nagpaubos siya og nagpalansang sa cross. Ingani ang atong Ginoo mga igsuon nga bisag kita ang saypan siya ang nagpaubos tungod kay gihugmatan niya pag-ayo. Nindot kay no nga atong mga kasing-kasing ingani usab nga tus ubang tao. Nga bisag makasala ta nila or sila makasala nato natin kasing-kasing nga atong pasayloon gihapon nganuman kining kasing-kasing sa pagkakristohanon dili man ingon nga kinsa ang sakto kinsa ang sayop ang punto nga naatay restoration no sa ato ang church naatay restoration sa atong family unya sa atong managtiayon kay bisag unsaon nato og lalis igsuon ang point ra gid ni Jesus nga magka-restore tang tanan di ba? Kaya kita nakasala man tatubangan sa Ginoo bisag unsaon nato og paningkamot nga Lord amo ning buhaton para maulian mi nimo maulian ka namo. Pero di man gid pwede. Mo nang si Jesus jay nagpalansang kay di mo nimo kaya makasala man ta. Siya gid ang mismo ang nagngitag pamaagi nga naman
ang kasing-kasing sa Ginoo na ay gugma mga igsoon. Amen? So mo punto sa Ginoo ning kabuntagon so padayon ta. So karon kini nganong gitugutan sa Dios tungod lagi kinaay purpose ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen? So ang una, ang pagtugot sa Ginoo sa mga pangitabo nining panahon na mga igsoon dili para mag-focus ta sa problema but mag-focus ta kinsa si Lord sa atong kinabuhi. Sama ni Job, bisan sa iyang kahimtang igsoon, nagsige gid siya yaw-yaw sa Ginoo. Lord, nagbuhat man unta kog matarong, wala man to kog gibuhat nga sala, siko pangit pasaylo sa inimo Lord, sa ilang mga sala, sa ilang mga pagpakasala, Lord, ingin siya nga pero nag-focus gyapon siya sa Ginoo. Nga ingon siya nga sa verse ngatong nga gibasa ganina mga ingon siya nga kana mintindog si Job ug sa iyang kaguod gigisi niyang bisti unya gikiskisan niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta og gisimba niya ang Dios. Mingon siya natawo ako nga hubo og namatay usap ako nga hubo, ang Ginoo mo'y naghatag ug siya usap ang nagbawi dalaygon ang iyang ngalan. Kana bitang punto igsuon nga di gid nato kalikayan. Kining inganang pagkitabo dili gid nimo maingon nga namong ibang simbahan mingon sila nga nganong nagbuol man mo? Nga atong igsuon na mas langit maglipay ta, magsadya ta. Pero dili man gid nimo malikayan igsuon nga ang pagbati sa tao tinuod gyud. Mo nang karon og naatas kanang pagmourn magpagilak kita. Di ba? Di man pwedeng mingon ka nga wala maghilak man ka sister nga ang ato ang igsuon naa naman sa langit magsadya gyapon ta. Dapat kining kagulatong tangtangon kay dili ni iya sa Ginoo. Dili kita makaingon ana. Kay kitang tanan gyud tao ta, natural kay bisan si Jesus, ingon ang Bible, naghilak og ayo si Jesus sadang namatay sila sa ro. Bisag kahibaw siya nga iyang mabuhi sila sa ro, pero nganong hinghilak man siya. Kay ingana ang pagbati sa tao. Natural ang tao mohilak dili digsuon kung ngay mawala sa iya. Natural, wala nang katawa si Job. Salamat si Ginoo Lord, ibaw ko Lord, ikaw ang nagplano aning tanan. Dalaygon, wala siya nagingana. Wala siya nagpakaingana bitaw nga ay kay Christian siya tubo sa Ginoo. Oh, ano mag-uol man ko nga si Lord may nagbuotan na ning hilak siya. Amen. Ingon ang Bible nga gigisi ni Job ang iyang biste, nagbudbud siya og abo, nagsuot siya sa sako minghapa unya. Ming pasalamat gyapon siya sa Ginoo pero naghilak siya igsuon nga naman naa siya sa kahimtang nga dili maayo. Amen. Muna nga igsuon sa atong kinabuhi kung ikaw kuno sa kinabuhi ni Job. Namatayan kag tanang anak magyud, usar gitong kaate. Pero grabe niyang hilak samot na og tanan. Amen. Muna nga amo siyang gitabagan nga ate nga sagdilang kanang nakailag yapon siya sa Ginoo samtang wala pa siya nakuha sa iyang kinabuhi nya usa lang ka tambag lang namo gyapon nga padayon gyapon tas kinabuhi kay napakay mga anak. Pag-focus lang sa imong mga anak kanang ate kay naa pa man sila. Amen. Muna nga igsuon, ako diyong tambag nga samtang naaning atong mga minala sa kinabuhi, tagaan din natong time. No? Bahala og kontra sila nato or usahay ini itong mga anak, karaw kay na sila o atong mga igsuon, kanang dili sila okay sa ato, akit ato gid sila tagaag panahon, sultian, tambagan, nganuman ang kinabuhi sa tao mubo ra gid kaayo mga igsuon. Amen. Manang digid, wani mo balbalay ba yato? Abi nato makauban nato sa Thanksgiving, abi nato makauban nato sa pagpangandam diri unya sa kalit. Bisag ako gud nga na ba, daghan kog mga pangutana sa Ginoo nga Lord, gahilak gud kong gatubang ko niya. Lord basig, joke-joke ra ni, basig on ba, basig milagruhon din nimo Lord nga na bitaw. Okay, di ba imo nang gibuhat tanan sa una, basin dig mabuhat ko nimo karon. Sige jud ko nga na gahilak ko nga ginuktok ko ba nga gasigog ako sa Ginoo nga Lord, daghan ko pangutana. Ngano man gyud? Di abso na ko kadawat ba? Among gibuhat ang tanan nakampo me, amo jud silang gisultian tabagan ni ngana pero di man gyud nato magbuot igsuon. Amen? Di gyud nato mabuot ang kinabuhi sa tao. Ang ato lang gyud nga samtang naapa sila ato silang tagaag panahon sa kinabuhi. No? Dili nato sila sige og badlungon kasab-an kay sa time kuno nga si ate katong mura bitaw nabati na niya nga mo delikado ang iyang kahimtang. Iya jung sige niyang pauyonan. Unsa may gusto nimo yang ingana? Unsa may gusto nimong kanon? Mag-cellphone ka. Ayan na lang gitagaan ba patong sa time kuno nga sila sa Manila. Ngano man kay mura ba og naluoy na gid sa kayo. Nya magtan-aw kuno si ate samtang
natug tong bata, maghilak siya kayo. Kada gabi maghilak siya kay wa siya kay baog kuhaon ba gyud sa Ginoo or kining dili ba gyud luoy kayo. Muna nga sa atong kinabuhi igsoon hatag gyud panahon. Amen. Sa atong mga minala sa kinabuhi kanang sulti kita nila nga gigugma ka nako, gigugma ka sa Ginoo ingana. Amen. Dili lang to sila sige asawayon silang mga binuhatan, ang ato lang gyud nga kanang tagaan to sila panahon sa samtang naapata. Amen mga igsoon. So padayon ta. So ang pagsulay sa kinabuhi igsoon plano gid na sa kaaway pod, gusto gid niyang mag-alaot ta, magsakit ta, mamatay ta. Pero sa kinabuhi sa case ni Job mga igsoon, ako na-learn ba nga ayaw pagdumot sa Dios ug sa imong isig katawo. Kay kining mga higala baya ni Job, wa sila kahibaw sa nahitabo. Unya sa time na nga sige giyaw si Job igsoon, una nakiramay pa sila, ilang gigako si Job, ilang hilak bud sila kay si Job nang hilak. Pero sa time igsoon nga nagsulti nagsugod si Job kabahin sa Ginoo, mingsulti na pud sila maot ni Job. Giduot nila si Job, Job, biya na sa sala nganong naingana kay imong pamilya kay nagbuhat ka grabing sala imong gitaguan ng sala. Biyain na dagan kay silang gipangsulti. Mo na nga ani nga case mo gud igsoon, na-learn po nako ning kana bitaw. Sa time day ngani, bisan sa case ni tabo nila, wala jud dapat i-blame. Dili pwede nga si pastor nakaingon, di pwedeng si ate nakaingon, kay mama ra biya pud siya. Dili ta makabling kay basig kita po na nagto basig ato pong paningkamutan nga bisag pa ang time mo to kita kay nga naman desperado putang maayo tong anak. Dili pwede ma-blame ang amahan kung nay desisyon nga napauli og sayo wa gyud dapat ma-blame. Dili ma-blame ang mag-sponsor unta, ang mo kuan unta. Pwede mo ingon ta nga kanang mga dato, pwede ta silang makatabang anong ingana, di ta pwedeng mo blame. Nga naman igsoon bisag unsay mahitabo basta pagbuot na gid sa Ginoo mga igsoon di na gid ta kakuan. Kay posible mao gani pagampo nako sa time nga ngaton ang sitwasyon ni iya, duha ra gid na akong giampo. Lord, mumilagro ka imong buhaton para lang mas mutuo sila nga buhi ka nga Ginoo. Pero akong giampo pud nga ikaduha na akong gisulti pud nila pagampo pud nga pero kaduhang punto nga si Lord gyapon ang magbuot. Kung kuhaon niya na jud niya. Ngano man siya may nagbuot sa kinabuhi mga igsoon. Amen. Pero ang punto nga dili ta may sama sa kining sa mga higala ni Job nga sa mga sitwasyon igsoon nga nay may tabo sa tong kaigsuonan ato dito ingon nga nakasala ka. Ano ta ubang simbahan nga pag naay may nga nangitabo ay nakasala tug ana nakasala gibuhat. Bitaw dili mao nang sa aning simbahan wa adun ako gipraktis igsoon nga kining ingana ang atong batasan pag nay mahitabo nga ingana atong gajok-jok puto mong siya masupi sila na mo basi nakasala ta ni kuan sa Ginoo si Dio ba to ana ba basin na pod pero di gud nato ikuan basin na po nakaon jud ba ingana bitaw pero punto ba nga pag nay mahitabo nga di maayo dita mo ditsog hukom kay ako nga gani bitaw ako nga pastor manggod usay ba mag-uol ko kay di gid nako man usay kung kabantay mo nako mo chat kon sa inyo basi ba interpret ninyo or mag-uol mo manood mo sa ako pero ako ara manggod kay kanang ang pastor baya jud magtan-aw gyud sa kahimtang sa mga membro. Moingon sila nga nganong pastor himantayon jud ang pastor. Mao di trabaho namo kanang unsay mga babantayan namo nga dit okay bisag usay maka-judge siguro mi nganong ngadto na mo pagkonfront pero ingana gyud among papel nga kay lisod po kayo pasagdaan na lang mo sige be moingon na lang kita hay be nga sige dili na mo na ko chatan nakaingon jud ko di man ko mo chat nila oy di na lang ko musulti o kung sa akong gusto nga ikuan kay misinterpret man ta dayon nakaingon jud ko na sa mga asawa di na lang kumusta nila o wa sila diri di na lang kumo o ganong wa sila diri di kumukuan ana ba way kung plano unta sa tawhanon nga ko batasan pero nag-cut-on man pud ta siguro gituyo pud si Ginoo ba kay mag-cut-on ta igsoon from point pa nga kaysa ubang simbahan ubang pastor akong gipangutana pag dili kuno kumustaon ang ilang mga membro moingon dito nga si pastor wa na jud pagkabana nato nya kumustaon na ngano kuno si pangumusta kay gubot-buot katawa ko naminaw ni pastor Lalen amo nang pag-andam kay daghan pud moabot nga ngana from point nako ba nga kanang ako pod ingon nga pastor di bigi bilalem kay pwede daghan ba nang undang kay tungod anak bitong wa na kasabot
Anab to kay mo adjust na lang og ayo pero ang punto igso tabanganay ra gid ta, no? Kay ako wa mo ko gadumot pero ang kanang tong sa itong nahitabo sa group chat nato bitaw nga mailhan mo gininyo gyud nga naa di something fishy nga ug wag ka ano na ngani man ni ha. Mo na nga ako lang gusto mga igsuon og naatay dili kintahay maka-confront jud ninyo nga dili maayo makasabot ra jud ko og sultian kog tarong. Nga na ba ka ng pastor, kanang pwede ba nga ni ayo miig pastor mo ali ka ayo nganli. Nabahay na sikat ron sa Facebook nga ginganman jud niya ang mga membro, di tigtais, di tigupiring niya sige ka late. So man kanang anong nalit man ka nakagikuha. Ay mao pug ka kay nganong imong gikuha na una manimo ikaw gakuha. Alangan gigakuha man. Pero ang point ba do katong nga na pa nga atong simbahan. Nanganlan mo nako nga, oy, kinit, anong wa ka gisimba-simba ron? Tulong ka kasandi ha, kinit. Natubangan sa mga ko, nagka-video pa ko. Kinauwawan, masi din na kamabalik sunod. No? Kani akong pagsulti, basig ma-misinterpret, usahin ninyo, o nga na, wara jod, ako lang gining gibuhat nga man pastor ko. Amen? Ay lang good kayo, gibdiba, og, basig na walin, pastor, realize sa una, ba, gunsay ko, kina-learn po na ko na, kaya ako sa una kanang sige pa kog paminaw, dali ko makareact sa akong mga pastor. Magyaw-yaw gyud ko na mo share ko sa uban, pero dito na ko na learn ba. Di mo siguro gipadugdungugan ka, nga na bitaw. Gituyo lang gid nila para ma-aware ang uban siguro or kasing-kasing ra gisuon sa gidiha sa Ginoo. Amen. Manang di ta magkuan ampor kita sa Ginoo nga pagpaubos ta. So ang pagsulay igsuon usap pug ko nga ni kadisiplina sa Ginoo dili siya sayon o dili lalim pero gikinahanglan aron mo mature atong pagtuo. Ngayon ang Proverbs 17 verse 3 akong ablihan na. Ayaw lang ablihin ninyo. Ako lang abli basahon lang nako. Proverbs 17 verse 3. So nagingon ang Bible nga sama nga ang bulawan ug ang plata tunawon sa kalayo ang kasing-kasing sa tawo sulayon usab sa Ginoo. Amen. Tungod kay kitang tanan mga igsuon bililhon ta atubangan sa Ginoo sama tas gold and silver mo na nga kung mabuling ang gold naman na siya sa ilawom di ba? Di ba kung ang gold makit-an sa akong pag-study ilan i-purify agion na sila purification agian og kanang soda sila og kalayo unsa tawag ana para ang kanindot sa gold bubalik og mas mulamdag siya. Amen. So ingani ang ato ang pagkakristohanon nga dili nato makit-an og unsa gid ta unsa ta ka valuable sa Ginoo unsa ta ka anindot once kundi ta moagig mga pagsulay sa kinabuhi mga igsuon kay gani ingon ang 1 Corinthians nalimot ko sa chapter ug verse nga datos paghukom kuno sa Ginoo na ay silver gold og sa to tulo-tulo siya unya wood hay and straw murag kahoy lapok lang kuno. Gusto ni Lord kung igsuon nga sama tas gold and silver. Amen? Napabangtanan? Nga, sa diyang muagi ang mga pagsulay, pag makalingkawas ta ana, naatay reward someday sa langit. No? Muagi ko nung tugutan sa Ginoo ni mga pagsulay para mas kailan kung unsa ka nga item sa Ginoo, gold og silver baka or ato kas lapok og kahoy ra kay kining lapok og kahoy mo sunugon ni mawa naman ni. Pero kaning gold and silver basta sunugon mas munindot. Manang sa Ginoo mga igsoon, tagaan tanay pagsulay, gusto ni Lord nga ato ning malabangan. Kay tagaan tag someday og reward ngadto sa langit mga igsoon ngadto sa Ginoo. Amen. So ako ning i-share ninyo ha, ang maturity, mo ni say maturity is kung kahibaw na ka mohandle sa mga sitwasyon sa life sa saktong pamaagi. Balik ko na kuha, ang mature nga person igsoon is kahibaw na ka mohandle sa mga sitwasyon negatibo man na or dili sa saktong pamaagi. Kay ang maturity igso ang mga ihatag sa Ginoo sa dili maayo. So matest ni Lord kung sakto na ka, mature na ba kas imong pagtuo kung tagaan kaniya pero insakto gyapon ang imong response sa kinabuhi. Kaya nga sa mga tao igsoon ibisag dagko na tigulang na sa simbahan or mga tigulang na dili magtotoo pero ang ilang reaksyon sa sitwasyon dili maayo usahay. Amen. Mo nang itugutan ni sa Ginoo example igsoon lang ha. Kung naay kitahay og naay mo bikil nimo, diha naman mates ang imong maturity kung unsaan nimo pag-response. Yes, natural ang tao masuko kung naay mo bikil, pero Christian man ta, dapat kahibaw tang natay self-control.
Amen? Mo agree ba mo na igsoon? Type amen kung mo-agree ka. Murag bitog na. Murag sa lain kuan ba? Kay noon po sakto man ang masuko pero Christian naman gud ta natay Holy Spirit gituluan ta sa Ginoo nga bisan pa kuno og unsay ihatag sa tao sa ato ana atay self control gyapon kana bang makita gyapon sa ato ang pagka-Christian. Kay kining pagka-Christian lisod ra ba ni kaayo sa muntag naay mga barkada nimo nga pilosopo kaayo bugal-bugalon nga na gyud ang patistingan. Ikapila ko na testingan sabay sa una kung ako pa inunang Christian sige kung sugsugo nila biklong ko ni Papa mo na itig simbad to. Nya mo kag muinit ba nasamot ako maigsuon. Sige ko nang biklon kay aksi mo ko pangaway sa una unya sugsugon bitaw kas kaaway nga kay akong kahoyangon kay madaling masuko man. Initon ko sa akong mga igsuon pero pugong-pugong na dugom ingano ko pas sagdilang malangit man ko kamo dili. Ingana jud ko sa mga igsuon tong bago pa ko na Christian. Kung less to ko madili di maayo. Abisan og gingana na kanila lami na kay sumbag di manumbag mo ko sa una ko igsuon ako may kinabagwangan. Pugong-pugong na ko pag Christian ako. Pero musulti gyapon kog maot. Kana bang direct to the point akong pagsulti na sa nakadugay sa grace sa Ginoo bisag daghan ang mubikil sa ako ipakasayop ko anong ipakasayop man ko muhilom ra jud ko di jud ko mutingog kay di man gusto tanang panahon tingugan na to igsuon ang mga problema sa kinabuhi di gud sa tanang panahon jay panahon ang tanan mo nang sa ato kita nga mga Christian gyud wala gid mo na ko gitudluan pero I mean wala mo na gikudinar but gitudluan ta ba nga as much as possible na di panahon nga mubuto na tag-ayo bisag masuko na ta ang ato ang pagpanulti panalangin gyapon. Amen. Ingana gid na. Sample na ay mga bayronon og utang unsa may atong response? Simba-simba mo ko didto wa nang koy kwartaron. Pwede posible nga nate. Dahil may mga reklamo ana. Sama sa sawang job. Nya musimba pa kas imong Ginoo. Di ko to Christian ba kay nganong ingana may ang response musimba pa kas imong Ginoo balikasa ang Ginoo na hikog grabing tambagan no may lani mga ang asawa ni Job digid matured sa Ginoo posibleng Christian to siya pero nang lubog ang iyang relasyon sa Ginoo kay pagit nga tubo ba kay ming react man sa didto paringon si Job mudawat ra ba data og maot sa Ginoo nga bisag sa maot og maayong sitwasyon atong dawato na kay gihatag man na sa Ginoo dalaygon. Ingon ang Bible, bisag ingato ni tabo ni Job wala gyapon siya nagpakasala sa Ginoo. Kay ngano man igsuon sa panahon nga naatay pagsulay, duhari padulungan ana it's either mangluod ka sa Ginoo mobiya sa Dios or imong dawaton ang mao nga pagsulay magpaubos ka sa Ginoo unya mangayog tabang niya. Nya padayon gyapon kang mosimba sa Ginoo. Amen. Kini nga atong pagka-Kristyan daghan na bitang pagsulay dire. Karon nagsunod-sunod. Pero ingon ko sa Ginoo nga Lord, relax paubos sa ko Lord, basta gitugot yun nimo man. Kaysa una baya tong bago po nagapastor dali jud ko muriak. Di na ako mapastor takhan mo ning problema ani. Hay samo kayo, akong problema ako ara, inyo. Pero kay naa na may sa grace sa Ginoo na siya magtambag mga sagdilang mas mudaghan pa gid na. Pajud. Ay tong mudaghan pa ni Lord. Nya na nang ginabuhi. Pero kung mature na ta igsoon, di ta ditsong mo-react sa mga sitwasyon. Sagdi lang kay maingon man si Job, bisag mawala ang tanan sa ako na maihatag sa Ginoo. Mo na i-response ni Job kay mature naman siya. Kung na kay problema sa kinabuhi, unsa kay imong response? Kung na tay grabing problema sa kinabuhi, mo dito batag yaw-yaw sa Ginoo, Lord, ikaw nagbuot, ikaw Lord imo dung gikuha ang tanan ingana. Pero yan ang Proverbs, kadagan sa mga tao nga magbuhat sila dili maayo, pero katapusan, i-blame nila ang Ginoo. Which is, dili siya maayo igsuon. Amen? What if, kung butang-butangan ka, mo din dito ingnon nga, maimpirno nang nagbutang-butang, nasa masakuan. Lamiya kayo, reply ng taog, ang nagdumot o ang nagbutang-butang, sala, manggid tanan. Di ba? Sala gitanan po dito mo ingon og maimpirno nang nagbutang-butang igsuon. Lami tang replyan ba yan sige ayon na kay bitaw. Ipakasaka Dios na lang na ato igsuon. No? Wala to siya gilibak ha. Pero ako mong gitudluan ba nga pag nay nga nang sitwasyon di ta magpasagad og chat sa group chat or sa mag-post pa ka sa Facebook nga nang banawd ay og gyud. Ako lang gyud sige ra jud ko og
pasag verse pagdasig nato nga na siguro kay nabikil lang siguro igso nato lang iampo siguro gihapon. Kay ang samdan ba kasing-kasing kung imong itsahag suka sakit gid na gihapon. Manang ato lang gihapon igsuon nga ma-restore tang tanan kay ang hinumduman nato dili ang tao atong kaaway kun dili ang yawa igsuon. Mao gid na akong sige butang-butang Lord. Grabe din ang kaaway. Ngita sa pamagi nga maguba ning simbahan ba? Kay biklon-biklon man nga naman doon na pero gangisir ako kay ampo ko Lord. Sige di lang kay gitugutan man nimo. Di man gyud sa magmadaogon kay magdaogon na magkandaan. Amen. Kitang tanan igsoon sa gunsa atong mga sayop nga nabuhat igsuon gyapon tahan kanang ato lang gyapon silang dawaton ang panggaon ug ampuan igsuon. Amen. If mamatnian ka, unsa may response na to? Bisag Christian na ta, di ba? Natural din ang muhilak ta igsuon ganing natay bagulbol sa Ginoo pero ayo jud himuang sitwasyon nga mobiya na ka sa Ginoo tungod anang pangitabo. Amen. Padayon nagyapon tang musimba sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo. Or example makawatan ta or mawad antas kinabuhi, no? Kay ikadagan na mura kasulay ani kining ako nga tao, malain jud ko anang hulaman akong gamit di mananghid ya ingana ko pagkatao di pod kana bang sa nakuha sa kuan di man mananghid ha sa Bible school sa una tingan ako kay mawa na ko magamit nagisuot na atong kauban ako familiar maya ito ko yan anang makananangid ang gid ko ka sunod makasabot ron ko mananghid ka pero nagatunan ako ba ngay nga di ko pagkatao na usay nga di ko mananghid kana samot ay igsuon ako ay igsuon na bitom ni. Sapaan ko sa asawa pananghid lagi una ay lagi og manang muwam ka iuli kaya ako ang tao nga basan ako human di na ko iuli duman ko na iuli na lagi na kay mangita na budto but ang punto igsuon pag naay mga pagsulay sa kinabuhi inaot hakong pagampo nga guided ta sa Ginoo gihapon igsuon. Amen. Kay bawod ko ha minatanan kay bawod ko nga naa joy puntos tong kinabuhi nga sulayan gyud ang atong grabing pailob. Kay kining pailob igsoon mo gini number 1 nga dapat natong makatunan sa kinabuhi. Kay mabito na nga Lord kung makaanak na ko Lord kung nana may daghang madaghan na mi Lord sa among pamilya, mo daghan na ning pagsulay sa church ug sa among mga tagpamilya. Tagaay jud ko grabe. Taas kay nga pailob, kinataasan di jud mahurot nga pailob. Kay sa among pamilya na ang pagumangkon kinalawayan sila dito kay pag makasala sila grabing kanang syagit bito nga murag kanon ang bata murag kuwang nilang patyon ang bata ba gimbarog jud ko nansungot ko ba kay ang bata gipakasayop og ayong anong galigid-ligid kay gisubong nga pagkuha sa helmet kakaon ko tong iinit tong dunggan sulok no dugong anong anak ko man ng bata nga bata naman na di man nakasabot hintindog jud ko anong naman niya ng bata ra na amin akong gikuha kay gahilak og ayo sa motor kay ilang pabarong nga anong di mo kuha og helmet. Nagisigi kasapan gibali-bali kasaba sa ginigan akong ginaay nga nang bata kay bata ang gud na. Bisa pag unsa niya nagsulti di jud na mo patuo kay bata normal gid na sa bata. Mo nang nakaingon jud ko Lord kay jud ko basig makaanak ko basig moinganin na pugo ba. Tagaay jud ko kanang pailob Ginoo. Kitang tanan gyud di jud tag pailob mga igsuon. Pwede na makareact ta pero atong as much as possible makita og gyapon atong pagkakristohanon. Amen kanang musulti ta nga naagi poy kahayag ba di kay to the point mamalikas na ta. Pataang wa nga na ka ma upat kag tiil. Wa ka nga na ka. Na maralis nimo nga Christian man ko kay nakasulay jud ko ana igsoon na uuwaw jud kay nang ingana. Amen. Wala kay igsoon saan man pag-overcome na to sa mga pagsulay. Number 1, just be patient. Duha na ko punto, just be patient. Atong isalig lang sa Ginoo, ampo lang to sa Ginoo kun nay mga pagsulay sa kinabuhi. Di ta mo react ditso, ampo lang sa Ginoo, pagkat-on sa kinabuhi, pagpaubos, maminaw ta kog sultian ta, nya og sultian ta kana bitaw kana bang naay pagsulti bitaw nga willing nga mo learn. Kay sa time igsoon pag nay mo confront nimo nay mga tawo nga mangaway nimo mo kalitrag butang-butang sa imo paubos lang ayo sa ditso guriat ingon ang Bible sa James nga ang kasuko sa tao dili makapahimaya sa Ginoo. Kana bitaw let us be quick to listen and slow to speak. Kaya sa'yo manggod pagsultian ta, magama ta ganog storya ba? Naman na ka, ako na po. Kana may tabo. Kana jud kami, nagninyo naman ko, naka-learn jud ko og maminaw. Ikining mga lalaki jud, net, maminyo niya ka net, minaw jud si mong asawa.
bahala og sayop siya, maminaw jud kag ayo kay kini mga babae usay baya di sila kakibaw silang gibate. Muyaw-yaw jud na sila pero kanang ilang pagyayo wala man na to the point nga murag gimin jud nila. Ingana ra jud sila. Ingana ra jud mo. Ingana jud nila masud pa nila di mi kasabot sa mong gibate pasagdael lang ni magyaw-yaw. Paminawa ra jud na, paminawa, paubos ng jud, taw-taw kimaulian na po na sila. Maulian na jud na sila, ingana ra jud na normal na jud na sa inyo siguro no. Pero ang punto igsoon ba nga sa atong kuantisyon na jud ta kanunay nga Lord ay mga pagsulay ay mga pagantos Lord kibaw ko Lord nga tagaan mi nimog sambe og panalangin. Amen. Mo toy una sa gito pag-overcome ang pagsulay, just be patient, trust ra sa Ginoo, ampo lang sa Ginoo, paabos lang, minaw lang. Kay di man sa tanang panahon gyud dapat musukol jud gap. Di. Kag imo nang sugduran ang tao nga naay prinsipyos kinabuhi, di jud na maminaw. Ang imo lang, amen, sige, amen, anak, paminawon lang sa animo. Amen, igsoon. Kay basin unya og sige nakagpatol, wa na kakibaw, ikaw pod nakasugdo na kag di maayo. But if pugingana si pastor, bungaway po dito, do dakarag sama ni sila. Sama ni. Ana bitaw? Alang paubos lang tayong igsoon. Amen. Ikaduha nga punto unsa pag-overcome ang pagsulay sa kinabuhi, watch your mouth. Makita kasi mo baba karon, dili okay, untay sa amin. Napalgi ang tanan. So ang pasabot na kon igsoon is dili ta magsigig yaw-yaw. Kasi Job igsoon sa iyang nasinati karon sa iyang sa Bible kining wala siya nagsulti kay nagbasol siya sa Ginoo, nagyaw-yaw lang gid siya kay bisan siya good. Kung imo ang basahon og ayo ang pagyaw-yaw ni Job, dili man good wala siya nagbasol. Wala pud siya nag-blame yang Ginoo wala. Natural lang gid niya nga nagreklamo lang siya bang Lord, kunang gingani mo kunin mo Lord. Kay kumuri ka dito si Job nakasala jud ni si Job. Kay imong basahon ang mga komentaris ang pagyaw-yaw ko ni Job wala siya nakasala. Normal na gud sa tao nga magyaw-yaw ko na ikaw kuno ingani be. Di ba makapangutana pug ka wa ba kibaw ang nyawa day nagantos nimo di ang Ginoo. Muna nga sa atong kinabuhi, atong bantayan po ang atong mga baigson kay basta unsa ba nakapuno sa atong kasing-kasing unahuna, normal nga mogawa sa atong mga igsoon. Kay hinumduman nato ang babag sa panalangin ang pagkaning pagkareklamador jud. Ang mga Israelita sa time nga minggawa sila sa Egypt, imbis kay 11 days ra ang journey padong sa Kanaan. Ang ingon ng Bible 40 years. Grabe na wala mo na imagine igsoon nga 11 ra unta ka adlaw silang magbagtas padung Kanaan pero 40 ka tuig silang gasuroy-suroy sa kamingawan. Nga naman sige sila og yaw-yaw. Sige sila bagulbol, reklamo. Moses wala mi pagkaon, taga mi pagkaon be, tagaan og karne sa Ginoo. Moses igutom mi balik-balik maning mana, tagaan na pug laing pagkaon. Moses wala na mig tubig, patyon minimos tubig, bay pag adto mi namatay sa Egypt, puro putog nindot ang ilang kinabuhi sa Egypt. Nga naman, gusto man nila pag na-blessing sa Ginoo nga gisaad, madawat dayon. Impatient, pagkamatay kag bata. Basta gusto niyang ihat, madawat, muhilap, ngita ito nagpamaagi parwag, maiya dyan makuha tanan niyang gusto. Okay, pagkamangkon si Ace, yun si Mamay, nakoy something, pero kaon una. Nga kaya ang bata, wise man. Sige lang matuman yung gusto mangisi. Bugoy. Ingana ang mga Israelita igsoon sa mas bata impatient kasi sila sa saad sa Ginoo to the point nga sa unsa sitwasyon silang kinabuhi unsa ra unta kaadlaw silang magbagtas sayanga tuno. Ang uban nangamatay wa kadawat sa saad sa Ginoo kay bisag unsa ra unta kaadlaw nahimong 40 ka tuig. Okay na 40 kadlaw na tuig pa jud. Gasige sila tuyok-tuyok, libugon sila sa Ginoo magtuyok-tuyok ko sila balik-balik ngabot og 40 kadlaw ang nakasulod lang unsa ang mga bata. Nga naman ang mga bata ang kasing-kasing nila humble ug magpatudlo. Men? Minaw na mga bata imo sultian. Nakantay kaya nila pre sila pamaminaw kay pud sila. Mapatuupod ba? Mo ang punto igsoon pag natas pagsulay sa kinabuhi dili ta magsigig sulti kay basig makasala na ta. Pwede mang reklamo ta pero to the point bitaw nga di ta magdumot sa Ginoo, di ta magdumot sa tuig sikataw. Nga naman igsoon ang babag sa panalangin ang kining sigig reklamo. Katong padong migikasal sa mga asawa git na magan ni Pastor Randel nga
usas pinakagitambag giniya nga kamo maminyo mo napod sa ministry ayaw jud mo sige reklamo. Unsay moabot sa kinabuhi, pasalamati ang Ginoo. Magamay man na, pag-antos man na, pasalamati ang Ginoo. Sa grace sa Ginoo pod igsoon na learn dun ako karon nga dili sige reklamo sa akong unsay makita sa akong leader, sa amo ang palibot sa Pilipinas. Kayon si Manny Pacquiao interview siya ang pinaka number 1 nga problema sa Pilipinas corruption. Pero siya nga ayaw ninyo sige i-blame libaka ang yung leader. Kung unsay gi-allow ni Lord nga leader sa Pilipinas dawatag pagpaubos ni ampo ra gyapon sa Ginoo. Kay kung maot sila batasan, ni mamaot po sila batasan, duha na. Manang nalearn ako igsoon, ayaw gyud mo sige tan-aw sa sayop sa uban kay basig moabot ang punto may nganak na pud mo. Ingana biya ko sa una, sige kung sapon ni siya. Kadugay ingana na pud dugayan. Ini ako sa akong asawa nga naparihan naman kaniya. Mo ba? Sige na mo reklamo. Sige kog kita sa sayop sa uban, sige kog yaw-yaw ug maot, sige yung mamot man ang moabot sa ako maot ra pud. Ngano man igsoon, dili ganahan si Lord nga sige tag sultig maot man unsay moabot Lord, salamat Lord. Unsay sudan, salamat gyapon Ginoo, pero someday Lord makalingkawas. Di pod ko gaingon nga Lord, pobre mi kanunay Lord. Wa na mi balay Lord, eh po na. Ngana bang paubos ta nga someday na ihatag ang the best ang Ginoo igsoon. Amen. Just be patient ug sa gito, watch out your mouth. Bantay lang sa itong mga baba. Learning igsoon, God purify us through trials in life like gold and silver. Nga naman, bililhon tas atubangan sa Dios maunang gihugasan o gihinluan kaniya igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo kay na may mga pagpanton, pagbadlong, pagkastigo, pagsulay, pero salamat dahil kay ana nga pamaagi gihugasan o gihinluan sa Ginoo. Nga naman, bililhon ta atubangan sa Dios. Lumi igsoon nga sama sa kwarta bisag kumus-kumuson ang kwarta mabalhin sa tibaligya isda, mabalhin sa tibaligya og utanon, madung sa konduktor o tapila bahin ka pilite si tinta o sa mga ispika o kuan nga na mabalhin sa laing mga tao. Pero imong ukbon ang kwarta bisag kumus-kumus na siya baho na sa isda, baho ng utanon, baho ng kamot sa konduktor. Pero ang bili sa kwarta naagi hapon. Ingana ta atubangan sa Ginoo igsoon. Amen. Nga bisag gi kumus-kumus ta sa pagsunay, gidaog-daog ta sa mga problema ug sa gikastigo ta sa atong mga balatian igsoon, but bililhon ta atubangan sa Ginoo nang hugasan gyapon kaniya. Amen. Man importante igsoon nga diha sa Ginoo mangita gitsag mga pamaagi gihapon magamit na niya nga naman sama ta sa gold and silver. Manang makasala man ta ha. Ako ginusigi pinumduman sa simbahan. Kining ako ang pagsulti nga mabadlungan tag dita mo simba, mabadlungan ta nga kanang makabuhat tag sayop ingana igsoon. Wala gid nako gikondenar igsoon og dili mo kasimba, balik mo dire og dugay na mo wa kasimba 5 na ka tuig, balik gyapon dire kasi pastor wa jud gabantay. Nanin naw man niyo. Hindi tigsimba. O ako yung wabi ko yung ana. Ang pastor lang, sige lang gid og follow up nga naman concern sa mga anak niya. Kay sa ato ang simbahan, nahimo kung spiritual father niya bisag maguwang paning uban sa ako Amen? Manang tabangan na rin kita igsoon kay ingon nga bililon atubangan sa Ginoo gamiton ka sa Dios. Unsay sala nga nabuhat ninyo, unsay nasala nga unsay mag-overthink na kag-ayo, ayaw gid padalaan na ang anuman kining simbahana, ang church sa Ginoo mga igsoon ang tirod nga simbahan mudawat sa mga makasala. Dili itolerate, but dawaton gyapon og ipagamit gyapon sa Ginoo. Tibisan ang nagwali, nagtindog dire, daghan jud kong sala nga nabuhat, makasala gyapon ko, pero grasya ra gid tanan sa Ginoo nga gigamit og magwali ninyo tanan igsoon. Amen. So man nga igsoon, last point, hope for the best. Money, akong nakatunan katong nagbasa og libro og gi-share po ni Sir Joaquin sa amo nga pastor, mo na himdumi, magpastor ka, hope for the best, prepare for the worst. Kaning pagka-Christian, lisod, pero laom lang sa unsay buhaton sa Ginoo ning simbahan, padayon lang kay nay buhaton si Lord. Amen. Isabi nagtuo nga nay buhaton si Lord sa matag pamilya nato. Man hope gid ta. Di ta magsi-expect nga nay worst ka may tabo, but hope gid ta nga nay may tabo sa ila ay igsoon. Nya prepare for the worst. Daghan pagyutang pagsulay nga may matagbuan ani atong church, atong pamilya. Pero ang punto igsoon ayaw ka balaka og ayaw ka watag paglaom kay naatay Dios. Amen. Manahon gyud musuko na tag-ayo, maantay paglaom, maguulta maghilak ta pero naatay Dios.
palabangon ta niya igsoon tungod kay ang Dios maayos tong kinabuhi. Kay bisan si Job wala siya ga-expect o wala niya gi-prepare sa worst igsoon nga matabo siyang kinabuhi, wala niya gi-expect. Pero sa unahan nag-andam si Lord og blessing kung kita magpadayon sama ni Job. No? Tanaw igsoon ba kung si Job naghikog pa nagdigti, Lord, di na jud ko Lord. Puslan man ni kinabuhi ako na lang nabilin. Ha? Kay gibiyan na siya nga asawa, yung mga anak purot naman, yung mga kahiyupan wa na jud. Wala na gid si Job pero sige na gid siya ampo sa Ginoo. Unya sa katapusan nga chapter 42, unsa ni tabo gi-confront si Job ni Lord, unya gi-confront pud ni Lord ang katong mga higala ni Job. Kamo ha makasasala ra bud mo kanabutang-butang mo ni Job. Sa dilang pasiluon gipon mo nako. Si Job ang mangitag pamagi para pasiluon mo niya, manghalad siya kuan sa diha nako na pasiluon mo niya. Na si Job, wala gid siya nang magulbul nila. Why nga ng Bible nga kang awara? Di lagi ko sadaan kamo lagi mga naong ninyo ha. Maguwang pa man niya, wa jud girespeto gyud po niya. Ngay sa pasaylo sa Ginoo ngadto sa ilang mga kinabuhi, pero ang panalangin ni Job igsoon ning doble. Mimbalik ang iyang asawa. Wag niya gibulbulan ang asawa ikaw. Naon na ron. Asa kagikan ha, basta nang laki ka ha, wala nga naa ba? Pero yan, gidawat ra gyapon ang anak sila dubling ang mga anak igsoon og gibless sila kayo sa Ginoo mga iso. Ngano man kay nagsalig siya sa Ginoo niya na siya patient niya kasing-kasing salig sa Ginoo wala siya nagsulti og mga maot nga mga pulong unya wala niya putla yang kinabuhi. Ngano man nakahibaw siya igsoon nga ang Dios maayo og naay plano sa iyang kinabuhi. Amen. Muna nga igsoon sa unahan unsa may makita nato karon nga mga maot nga pangkitabo ayo kita mag-focus ana. Mo na ako bitaw nay may ngana ampuro ko si Ginoo Lord ikaw ray magpamuhat gyapon aning tawhana, magpamuhat gyapon kaning ministriya kay mo may kasing-kasing sa usa ka alagad sa Ginoo igsoon. Amen. Let us be patient. Kaya ang patient kuno last na ni human ko is not the ability to wait but the ability to keep a good attitude while waiting. Ang patient kuno igsoon is kining dili ka na kay abilidad nga muhulat lang, but naa kay good attitude samtang nagpaabot ka. Mo nang igsuon samtang nagpaabot ka sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, dapat naatay kasing-kasing nga maayog batasan at ubangan sa Ginoo mga igsuon kay mo nay makapalipay sa Dios. Amen. Last nga verse mahumanta 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Human ani mag-pray ta igsuon. Ingon ang Bible, 1 Corinthians 15:58, busa, mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Amen. Salamat gi sa Ginoo gyud nga nakaagi nagigog mga nagian sa mga pastor. Kay nakaagi ang mga pastor nga giaway sila, gibutang-butangan sila, namatyan sila, ako pud karon nakaagi na gyud ko ana. Pero ako nagpasalamat nga nakaagi ko ana, pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga kita nga simbahan igsoon nagkapadayon gyapon ta. Mo na nga salamat gyud ninyo man kaysa akong siging balik-balik igsoon. Di yug ko magpastor kung wa mo may response sa tawag sa Ginoo. Nagpasalamat gyud ko sa kapunay nagtabang ani nga ministry sa tanan gyud. Ngan mo nako dili na. Dili bitaw. Kay mao na mo kinsa mo. Basta kay nagpasalamat jud ko ninyo kay naiusahay nga mag-uol jud ko og wala mo ug unsa inyong mahimo pero nagpasalamat jud ko ninyo kay kamo ang nagrason nga nakapadayon nga ministry. Kung wala pa mo tigsimba diri kinsa may akong walihan, kami ran tulong kinit. No? Say mawala mo pero salamat gyud ko ninyo gyud. Tanan gyud kamo tanan silang atinurat nag-provide ani nga yuta tanan gyud silang atitisi nga ning dawat namo gyud sa sukat pasinugdanan si Kenneth nga bisag may mga panahon net nga usay siguro magulbol na siguro lang ni tao di ko kabasa si mununa pero salamat kayo kay obedient kay pagka-disciple sa unsay isugon ko mutandok do si kag sige o pastor kasi maluoy nako ba kay sagdi lang kay nay magkat-on man tas kinabuhi sa akong asawa pod nga say dili mi magkasinabot pero salamat nga siya ang rason bitaw nga daghang nausab sa akong kinabuhi. Nya padayon siyang nag-uban ako. Mabless ka ba kay bisa ako untay mo provide sa pamilya, ako ni sige provide nako, dako pa nagihatag.
Kami ko trabaho lagi ko kid. Sagdi ra god, trabaho lagi ko. Nga di na ko magpastor, trabaho ko, magpastor ko pero Sabado Domingo ra ko ingana ba pero patient lang gid ko Lord, unsa man jay plano nimo ning ministry ng mga pamilya Lord. Kung makatrabaho ko, ako jung i-grab ang opportunity Lord kung tugutan jud nimo. Pero dili provided jud mi Ginoo nga makapadayon gipon sa kinabuhi. Amen. Mo nang igsoon sa akong pagdasig ampuanay ra gid ta. Dili man ta kapunay mag-uban na may mga panahon nga di ta magkasinabot. Uy, napraana. May panahon nga mag-misunderstanding ta pero sabi lang ayaw gid una-una nga kontrata. Patient lang ta, paubos ta, dawat tas mga kastigo pagbadlong sa Ginoo. Unya pagsulay sa Ginoo, importante nga magampuanay ta. Amen. Manatambag jud mo nako nga unsa inyong problema ayaw did ninyo i-injure. Dili man na sign of weakness, dili po na sa ingon nga nang disturbo ta. Trabaho jud nato nga mo apil tas mga problema. Nga naman isuon man ta, no? Isod man kayo nga matayan na lang ko asa man si Juan. Na-depress na atong kauban ni iya tong gahapon, na-depress tungod sa project. Giija-ija niyang problema ayo gani kinatabang. Kaya ako magisultian tong mga ano di nate, na-depress lagi kay kalabad sa mga kauban kay di mo trabaho, di mo apil sa project, siya rega muna mingon siya nga sir, ako na lang ingon tong iyang bata ko nga siya na lang kuno magama sa tanang project nila upat. Pero iya rang grado. Kay wala siya kantos man antod nga na-depress siya mo tong gitabang kuno siya. Mo nang igsuon. Kung natin problema ayaw mo kauwaw. Unsa man nga sala nga nabuhat ninyo sulti gid mo. Kay si pastor ang atong simbahan wa kita nag-encourage nga duton na to nakasala dili ipanglibak but tagdo na to so paminawon lang nato ni ampo nga makapadayon. Amen. Daghan sa naka-witness ana igsuon kay ako nga pastor daghan nakaagi po ana di ko ganahan nga ang membro sa simbahan akong badlungon nga latuson kasab-an dili gyud ang ako lang gyud kinakaagi ko ana di po ko dapat nga magingana igsuon kitang tanan makasala. Maluyat o paglaom pero importante nga ampo anay ra gid ta. Say bitaw mo chat ko sa MYD ko nga di na jud na makaya. Mo sa si Gio nako pastor laban lang. Makahilak ba ko nga bitaw no ano sa man ko ay inom-imang ko kayo. Pero salamat ba nga padayon tang nagtabaganay kay kitang tanan igsoon usa man diha sa Ginoo og si Lord di ta niya pasagdaan. Amen. Magampo ta padayon sa kinabuhi nilang atitisi makaadto mo lang makiramay ra kita ato silang unsa ilang ipangsulti ato lang paminawon natabagan ko sa pulong sa Ginoo. Kung tugot sa Ginoo igsoon adto me mustay man mediri ko sa kasemana balik-balik nito kada adlaw nga maka-Bible study. Hopefully maka-Bible study ta kada adlaw igsoon para sila pod nga mga buhi pa ma-warningan masultian sa pulong sa Ginoo. Amen. Ampo ko mahumanta Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kay Lord sa mga pulong nimo Ginoo. Lisod jud kay Lord nga makadawat mig mga problema sa kinabuhi nga wa na mo gina-expect Lord. Kana bitaw pakalit nga mga pagsulay nga lami unta og mo schedule pa, mo sulti pa badaan pero di pod na mo madawat kung kibaw pa may kung may tabo kay di lalim Lord. Ingana may tabo sa amo Tao ra mi Lord, sa Christian na mi. Naadyo mga panahon nga makapangutana mi, makabagulbol mi, say magduha-duha gani imong pagtuon nimo Ginoo Lord, tinuod bagid ka. Pero salamat nga